Ino ni metha ya Nteto ya Weru Thaa Ithatu inkugwate ugeni ndi mbere bururu. Ino ni mucia Nteto tukubanganiritie. Ciana ciiri kubira nyomba na gukua atheru rujene kiri mutino wa mwanki. Atongoria na kari kuruta maoni mao kiri rwaria rwa gavana Koira Mwangaza kiri mucemanio wa muthenya wa iguru. Mataro ma urimi kiri arimi mankondi makibewa mboleo ni gavana Muthomi Njuki. Utuiria kona ni antano cia ciarini kuongereka kaunti ya Meru na anda cia tene. Mwananirie wetu mathithio tukomonde ni Maureen Kome. Tukiambĩrĩria ciana cia muci umwe kamwe ka miaka 3 na kangi ka miaka 10 na itete uturo wa utuku wa ugukira muthenya wa umundi ni nyuma ya mwanki kubibi nyomba iria maramami kuringana na atori mariuga mwanki uyu uratumukire mathani ma Thaa Ithatu cia utuku iria aciari maciana ino marari kumagaruka. Kaumoka mwanki mwankatha ino tikamenyekanu indo shunkuni norombetwe Ruthangwe na Karugi. Marion Karugi atuambirie na riboti inu. Ni mutino ya mwanki yura yurumire nturene ya Kalankware wadini ya thiru rujene gicione bunge kegembe centro yura yurikitwo temantame nene anabele kuithira ko buru na kuthira pio na kinya musi yoyo tumbe kuonokia kintu no kiriko kuringana na koje baikarekare batongeretwe ni MC wa Nteto Julius Kabira Ntwambao bari wa mwanki yoyo yurumire mathaa ya utuko Thaa Ithatu rira na babara mami na inaka na ithe batari kuo na bakia ya kuibwa mbuba matoko batethia ana na mburinya na intobinge ni birari bieko ya buruna kuthira watambe akithani pino kan no kan de manki yo la su buri yarinya na vidi ni bingi bya ikise ku bya ku ni ona fonte imukaza yoto ina yura yuronegera utuku Thaa Ithatu ngombe ya na bele baya na family yititino nambi so nyere andogere arukire kandogere kuria ndo bapa so tuaewa ni asamaria bebe ya tumiti tubaturira ginya tuona napagarara ruari no tubarerenja ndaiberu ambuoro kintu Thaa Ithatu ndaibo mwaguru mwa ambo wa kwa makena kukuya ndatura ke yawo kwa makeni kukuya ana ibara hari gubele mwari o myako 10 na kamboi kamwe abonde bara hirere ku turethire mwanki yuakanite akwa mjirani wetu tuendelea kuoria ni ndaringire sibu thimo sibu ambira nimbitia thu ripoti tuite na museo mwa tu ripoti tuiko ripoti alafu tosoka ringi wa mantoneo yau no ngare polisi ya tuithire mirili ya twana ya kana kana miaka 10 kange na miaka 3 na mburi rari kunya na into bibirari nyumbe yonze bia ke nontonyo nyumbe ke ure ni into byonze yaire ku byonze yanda achemanie na tugithumbagira bambira kwa murungi kukuya ningwa ndastuka na ndekwe yandambiria kuoreria mwakuru ni wakwarere amono kaumoka mwanki yo katiramenyekana no ntunture ye testima na nikyo bakurombendiwe otonyera no tethia musi yoyo timpione na kieba kinene so mbura kuromba samaria bebea utetheri muziyo iyo tina na bange sukuru na into bidabara bibyo ndi biraire nyumbeu tukia kuona utethio kria samaria bebea twawirua muronge utethio bari tukuromba thirikari kana ntubawendi bwa batethi tobyo byo biraire nyumba inyamburi na kwasio sio ndenya mauko yarito Ninya ngwasi akitobo option ndani biraire. Romba ya kwa thirikari ni batethi muntu uyu no ntutebia ati abi nombi wiriro bwake ni nyumba wewe ari na no yo ari ni toyo bionze utebia na bi nombi ate na otherwise. Na tethwe
nontu nyuma na mbere otibu njirenge mukai. Nkiripotera Weru TV nturene akalankware wadini ya Thiru rujini Egembe Central Bito Marion Karugi wa Kinyua. Habisa wa kuraitha madhabu kire obisi ya seneta wa kaunti ya Meru niwe Nteto na meneretie gavana Kawira Mwangaza na Nino ntu wa kuga thina iria iribo Meru nitauntu kuri antu matanete kiria gavana ne muntu buka akimushokeria karemi na ugite kwaga umbani wa gutongoria goteku kuyendania na mumbire wa muntu akiugaga irari njira ya Kawira kwenda Rais Ruto amwigwira kiao na shokete uga gavana Kawira nara girendoni ne gushinga tongoria mangi ma Meru mbere ya Rais Ruto taboto kumenyithua ni muthuri Muriuki. Kuringana na Esther Njeru augete kuringana mucemne jwegoro ikoronekane ngavana wa Meru kauchetha muno cheche mumbire onto barabati incompetence ite agenda kwasi omenyote kwa muntu muka kana muntu ntomurume na inkwenda to lwali account ingi ndane Kenya iri itongere twi ladies to ambire na county embu akwina batwe governor Sisile Mbarire no chairperson okia maka UDA na kinyatha itukwari tukumena utongeretie bipartisan talks itukuona Sisile Mbarire na arombere nya kulobe iturari na madaraka day akiendelea ndene county yake na maendeleo yange maingi munkantu baimbu bakwo for the first time bakuona mutongeri omwe tukiaweta Kirinyaga itukuona Kirinyaga governor Anne Iguru no chairperson wa Council of Governors na itukuona Kirinyaga itete bwa nyanjuzi turone governor Iguru ekethane na competitor ke ngirishura basindana no na barau abo abakwenda wetithia Kirinyaga na mbere tukiaweta Nakuru Susan Kihika noe governor wa Nakuru na tukiakulele otongeria bwaki bwo kwatanithia antu ba Nakuru na itukimenya Nakuru kwanza cosmopolitan ni there na so many tribes lakini tutethera twina issues ya governance ndene Nakuru kuringana Karimi Nandi agutenga gavana Meru atena ombani bagutithia county mbere na mbere na manto jamajira kwa mechamene ne mene gatebati tukaria tuki ethacia thene Meru injenda thene Meru te agenda na thene Meru tugwithira na gavana mwekuru thena Meru ni incompetence na ibo nto tukusokera incompetence itina agenda te agenda fulani ithene mtu fulani kintu ke maromba kana event ya maromba te kurunga mawambiria kuri president gavana ni nani utothize gavana no namba 2 utomba weta ina national event ara kwena governors bange MPs bange kinya senators na tongoria bange wambire kuwa kaenda kabati loika to identify ina manto amwe abati kwarirwa no nto batu twe anto ba Meru ito tukwendelea kuithukiri akiga migambo emwe ekorotere mpija katel itabati no ntonto popo ikuthombia tongire bathuri baranya bakuwata mutongire mugongo mbaru president na aretikiriria au kwena thina ndene Meru lakini amitatua deputy president aretikiriria au kwena thina ndene Meru na akeya akarande na tongeria betu MPs batongere tu ni chairman MP rendekere arawure bo bare MPs iba kwata na kwena thina ndene Meru itukurika na kinya MP umete na ara Maragwa mheshimiwa Mere wa Maua aumete na Murang'a county na araronga Meragwa kwena thina ndene Meru na ate atongeria bonthe kinya eni bake yabo kwena thina ndene Meru muntu mwake no arungame au baba kuwa kwena thina bondi makatel kintu kitwa corporate governance kintu kikuwa CEO wa county na watanithi antu bonthe oringero kura umuka kurene no ka umuka kia ngove kura ukarika na ndio no leadership lakini leadership wetu mbo succeed tena governance ni weka antu bonthe amwe wakarande na tongeria bange untu baringiri kuro ya owe ikenda omba wetithia Meru wetu na mbere na muthene karimika miaka goju kumanya meri gavana atende braba tinda nanwe batetikire no gavana arasoka arauga thine rerio ni antu barasindana nabo batewikiria na asindire uninkirika nabo ikwari na antu bange bele barabasindana na gavana wetu umwe mheshimiwa Kiraitu Murungi onge ari mheshimiwa Lintore CS wetu ra twendete na gavana aramanisha thine ke ni mheshimiwa Kiraitu Murungi na mheshimiwa Mithika Lintore ontu bo basindana nabo na uninkurika na gavana akenyo muma CS wetu Lintore na ari kyathone na arauwa Bruno mupongeza na bakarita ngwebe kintu kimwe itukurika na former governor wetu mheshimiwa Kiraitu Murungi rira kwari na event na arathara kanithi na arungamira na arapongeza kinya governor wetu how comes mwaka yumu kuma after kurira ringwa governor wetu bando na kuendelea kuwa baba te witikire na tabate witikire na bongo barungamire baracokere kinya president nkatho na barau abo ibakaritania ngwe na governor ratwino nkiripotera Weru TV Betamuthuri Muriuki.
Seneta wa Nandi na Oriani Mokiama mugwati mbaru munene wa thirikari ya Kenya Kwanza Samson Charagai na menerete miario ya Gavana Kawira Mwangaza ya ntuko ya igoro mbere ya metho ma Rais Ruto na Ndingima na ugite gukethirwa kuri na binya muno Kawira Mwangaza kurega kwe baru ari rungi rwa kumweberia gitini rugesha gukinywa Senate na arombete MC Meru gutiga gwikirwa mubukoni ni Gavana Kawira akiugaga mashoka kuma rutha maraithe riboti iri kuronta Gavana Kawira na ungumania Boniface Mongera atutaririe na kumania makarika ya kiathoge ntukwegoro kia maroma mushine jwarare antu baba ingi bethe tubaitite moni jao bamwe barani ya Meru na bangi barati ya Meru na nande ntukwenarwa kire korido ni cha bunge togotirimana noe sire tokumorotero Nandi bwana Samson Cheregei na twirire na rone kiathoge ki nena moni kuyikonia mono Cheregei arinyiria kona rone rwa gavana na kumania ru Meru na thinene enda bakethiro bakiumanire na gavana mwanka meakenithiro ikithira ntukagite ne karia we enda kiriki kithiro ikebera igwetirira gwetire. And we saw this problem in December, and personally at that point in time the Senate should have upheld the impeachment proceedings against the governor then, because if that would have led to the cure of the issues that we are seeing in Meru, then we would not be where we are today. But it is interesting because I'm the one who said then that the impeachment proceedings against the governor should have been upheld then. But it went the way it went, and I'm interested in seeing what comes out of what we saw yesterday and what is happening in Meru. But as a Senate, we'll only deal with an issue that will come before the Senate. Ariuga na igito MCs babunge akonte Meru ibekire mibukone kagite negaka ontobore akwabara kwa mibukone anto no babaite kukisheria. They can still petition Senate the way that a Meru resident petitioned the Senate the other day on issues of corruption. So it doesn't mean that the 1 inch of Meru are powerless or they don't have power. They have power to recall even the MCAs, because the law has given them the power to recall the MCAs. So, and I'm disappointed by the county government and the governor, because all the recommendations that the Senate made during the impeachment proceedings have never been adhered to. You remember the senators who implored the governor to go and work with the people to control our temperament, to do what? But, and you know, they saved her based on that. And you know, some people are playing tribal, not tribal card, gender card, and saying, let us forgive her for this time. But I'm surprised all the recommendations that the Senate made to be implemented were never implemented. And therefore, as a Senate, we are waiting to see who will blink first, whether that matter will end up in the Senate, and when it will end up to the Senate, I can assure you we'll use the law, the rule of law, the constitution, and the laws that govern devolution. Bonge Cheragei urani wakiri na seneta alinyiria kwa gintu gikini akire kwethura kiria county hajanthuru ne Kenya ni wambano ngurumania. If we can be able to eradicate corruption in Meru, in Nandi, in other counties, I can assure you development will naturally spur. Legally, if they have seen there's a petition against the county executive on the issue of corruption that was presented before the Senate, I think when we resume, we might hear that petition. I'm informed there is also a petition before the County Assembly of Meru. I think on the issue of legal aspect is that there is a timeline that the governor can be impeached that has been given under the County Governments Act and even the standing orders of the Senate. Jabona ubotengani eshoka akawate kwithura gitikaniria nore antuba mwari nya tongera bakwithura bakyuga kubatera kwithura kuna sheria ire gatuma deputy governor bethura bakirenkiro ngoge gisheria. Hatuwezi kupatia kazi deputy governors, na kama Senate hatuko katika hiyo biashara, kwa sababu pia kama rais na naibu wake, naibu wako na jukumu ya kumsaidia rais, pia naibu wa governor ako na jukumu ya kumsaidia governor. Lakini najua kaunti mingi governor anapoomba kiti, sijui deputy governor sijui arete kura fulani kwa meza, hiyo ni mjadala wa kisiasa. Lakini kisheria hatuwezi fanya marekebisho kupatia ati manaibu wa governor kazi, hapana. Reporter Ntoshoru TV kuma yakingina ngine kine kimfusho Nairobi Mbita Boniface Mongera.
Nyuma ya siasa kuonekana kumbuka ntuko ya igoro kiri mambura ma gucukia nkatho ntere ciarare riu ntuko ya umundi ya karima igembe ni mumirite kuruta moni mao mwanya mamwe ni monekanite gukenera kwendekithwa gwa CS Rinturi kurungamira Meru mangi magichumkaga uge wa governor Koira Mwangaza na kuga Meru itina thina ni itonga inini ire kwenda korea cionka na nini maria matikwenda gwitikiria ni mashindirwe kidurano ni kithiru. Marion Karugi na araniriti na akarimama. Akari kuma mwiri oyo yembe ni basiumiritie na maoni nkulani urure musemani yo maromba yurari interesi ya lare na ramweni wa ite arari Rais William Ruto na munini wawe Rigathi Gachagua na raba meneretie Gavana Koira Mwangaza nonto ba miario yawe ya kuongela mpatho kauntini ya Meru miario erarawire ayumbe communicatel na ribo batumite mpatho ciethro ikionekana untu akari baba meneretie na kuwa Gavana ati na miambo yote ya tongeria bangi na nika kuongela ndo urure andu engi no to banga bana aya nene iko mwera kidaya durana weke dono enareke mwezi wake to katina meambo era kwaria anto iba kuiba kidaba bate were to no to ba meambo era usokia akenderwa na kuona kwe baba kurwanwe kinya wa akenderwa akenderwa etumaira kanake bundu neri kudimaira kanwa kawe ndira kwani meani egoro atabati kwari nyora ari no to makatero ya yo yara kukwira lakini nuere na arabati okira karetera Rais wetu atatuathenere ate Meru ariko nontu kitendo gira turauga akaromba kijegetu ndene Meru kaunti utethi ararombere ikwaria ikaraye kakurira ana yakara iciombo mutethia kou na muriki sana Meru airia Anthony uma nyamu nini mutuma no tuginyare arambire okethania muriki mbere muri abaisu anenkanira akethania anto anenkanira kinde butenga banoke inara nyuma arari au tuturonera kethia fea na tuturonera kethia utukuku na mgabana kurebo na siasi au uri mwanga thai otomiro sogete ne uri thai no turira kure usoge urawe teta expense yaku siasi nare nyuma yaku sana atekwa na bipinto mama no tutona uri mtu mwendeleo sana lakini mwanga thai terms and conditions ya guro waria ureda mantu ati make sense kana mantu ati nyamana kwa kuna magatero yokomi MP baba yako wege ndende Meru county ni MP gendra amono mo kolotwa huko mansa oyero na MP bade wo Meru county siasa yero tabu muno kukonekana siasa ni rambiye genjaro ati neka gavana na atongerie barabangi tubu nkuomba kwenda some soberness together umoja tu na ushirikiano ndio kazi iweze kufanyika. Siasa imapema mno 2027 ni mbali na kwera mweri umo siasa no mwa ntuko ya no mwa miaka yana so bukambiri sasa 27 dai tabira na rumire ambunge yako mina rume nyama CS wetu lentore olikane ne ngango kwera lentore kwera kabere ngine MCS kwa musogeria mwari onyuma na sogete na tukwera wale parliament ogendo ogelokwa kabira nuore ya ambunge ngenda batawo gelokie na duise na ntitore ibakire magoshinde na ande no tuwa sogeria thinae lentore ero no asiberu wengwa round ye non tu komenya mwende ithile amotion yo itayo yo ndi se milioni 40 kawera aterende kwatanira yo na ine bakanjire mutakato yo mwinga au lwenga no lentore wiwate amuri ote tuwe kwa kulwa musoke tumwane ko ini peace ne miario yekine Jacob Mantile urani musiasa nteresi ya yembe na Daktari Martin Kimathi urokoromba thiri na ngwataniro kire atongeria kaunti ne ya Meru twethinge na kawira kabaringirwe kuremwe rira kawira akathano maiki ayete muria mbere deputy owe kana inya aria kwa deputy owe kanya imatharau kou ndwira turera oneo ethire nirona ni eteminya kuthira ke kawira na kawira ti muntu oguthiria andwa kawira ndawire ringi anjira cia andu eyi akathiria eyi athiria eyi akanjiria ngi kou ero tugithona cindo yite kuthirwa na ararumire MPs betu MP kenda na senator awane antu bampara mbere Rais wa nthi achoka aruma waziri Mithika na mukuru tuwete heshima muno Kiraitu inyethwa na ashindirwe ni antu rimwe batiminya imukuru ria heshima muno Meru na Kenya yi antu barone bongo heshima riru twara mwaya inya rutu eguriki otura na araromere kwaria Kiraitu imukuru wa Meru na kawira na arabetere nyabo bena Mithika ru kinya antu bele na baranda ashindire batete kibashindiro imwekuru na kinyabo gwane antu bampara ende nkwenda kuria mpara kawira na irantu bangi were inge mpara we
Guthikiriro alio wa deputy president Rigathi Gachagua arauwe ote maendeleo yake ya Meru kithia ukendelea kuina we don't want to miss on the national cake. Tutikwenda kuasia mwate wetu keke kitaifa nontu tukiakwendelea kuthithikana unotindikana Meru county ikielea na maendeleo ya makaya kia wanasinangaba. Nkiripotera Weru TV kumembe Beto Marion Karugi wa Kenywa. Tugetikana na inu ntoni shiengene ati kambuni ya Timely Kenya ni ebotete kugweta gavana wa kaunti ya Meru niwe Kawira Mwangaza hari wa 41 kirema gavana monde 47 kire urutibira. Kambuni ino kire riboti yayo iria makuga ya ruthirwe gatagati ga tariki 1 na tariki 9 cia mweri uyu iriuga ati Kawira agwatite gicunci kia 36 gatanta inyanya kirigana kirima gavana mamangi riboti inonkuruki iriuga ati gavana Kawira niwe wa kanana kirima gavana kenda Mount Kenya nawe gavana Njuki niwe utongorete kirimani. Gavana Gladys Wanga niwe utongoretie Kenya na we Isatimami ni walamu niwe arigetie ni ori wa Laikipia Joshua Irungu niwe na we wa mwisho Mount Kenya. Na rĩu tukikanya tunogoke banini utikathino ako. Ronaldo and Benzema are set to bring the excitement of the game to your home every week. StarTimes is the home of the Saudi Pro League, the Bundesliga League, the Brazilian Serie A, the Copa Italia, the Spanish Copa del Rey, and lots of other global sporting events. Rediscover the thrill and excitement of live sports every day. Buy the StarTimes aerial decoder at 1,199 shillings and enjoy the classic bouquet for 1 month free, or buy the StarTimes dish decoder for 2,999 shillings and enjoy super bouquet for 1 month free. Recharge your monthly subscription and enjoy the thrill of the exciting soccer leagues from the comfort of your home. Get your StarTimes decoder at StarTimes business halls or dealer shops countrywide. StarTimes. Enjoy digital life. Oreigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingere thimo gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Kama biz iko down na unahitaji ka top up, endeleza biz na boost ya biashara upate up to 400k instantly ya kulipa hata ukiwa na insufficient funds kwa till yako. Kwanza, bonyeza *234#. Bonyeza M-Pesa Business Till. Ingiza store namba yako. Alafu, bonyeza boost ya biashara. Bonyeza Join Now. Kwa terms and conditions, utabonyeza Accept. Utaingiza operator ID na operator PIN zako. Bonyeza Accept. Utaona overdraft limit yako. Hizo sasa ndio pesa zako za kutumia. Bonyeza Transact kuzitumia. Na ni hivyo tu. Boost ya biashara iko hapa kuendeleza biashara yako. Bonyeza *234# to get started. Boost ya biashara service is only eligible to lipa na M-Pesa Business Till merchants. Terms and conditions apply.
Tukithina mbere na Nteto cietu uria wari murungamiri wa aruti wira obicini ya Kiraito Murungi na uria riu ni mutari wa gavana Kawira Mwangaza niwe Gideon Kimathi na uretie munene wawe wa tene gwitikiria na cindirwe giti kia gavana na gavana riu ni Kawira Mwangaza na nkuruki atigie kwendekithia mithikari nturi ni nyume ya miario ya Kiraito akienda tongoria ma Meru mathure mutongoria umwe uria ni CS mithikari nturi uria gakinyithiria rais mabataro ma Meru. Igoro nironanirie very clearly na I support governor that kure antu pari iguru somewhere still batokira in their slumber bategwitikiria ati kure chiaringirwe na governor Kawira Mwangaza and are a woman na thurirwa ari governor Meru. Mutari wa governor Kawira Mwangaza mauntoni megie uchumi Gideon Kimathi na garukite uria wari munene wa thirikari nindiru niwe Kiraito Murungi na kumuria netikiri na cindirwe na governor wa Meru Thaa ino ni Kawira Mwangaza. Kiraito Murungi araugire atiri na ndi katuyukie team captain nontu gutena captain migambo witirari sasawa neu ni ku demonstrate ugu kumburagia urote barabate gwitikia why riria kwethara kwina appointment ne under the old constitution but now in the new architecture ya katiba njeru ne eretere muntu gwitwa county governor na ari elected by the people na ari represent county onde na ni CEO tekaro kuthithia mawatho therefore ni people's representative so when you come and say gatuchwe another appointment no na governor ore origitini nyote kumurifa then no MPs bejere au akiaria mubango ni wa chanchamuka ndani ya Weru FM 96.4 Jumatatu kirauko Kimathi uria wari munene wa aruti wira obicini ya gavana Kiraito Murungi ariuga ati munene wa county ya Meru kagitani gaka Canada ino ni umwe na ni gavana Kawira Mwangaza. I want to mean is kethira itukwenda Meru yukira na ekuria na tutigatigirwo ni bangi katwitikirie twinthe the top CEO wa county ni governor jora bangi bathithagia Kiraito Murungi ari governor wa Meru munya na ari minister wa kilimo Kenya na twinthe twa supporter president Uhuru Kenyatta ni atarera tuteteka area munya utuika no appointment nikitwaregete muno so now people have to agree and accept and move on. Miario ya Kimathi eciete ntuku imwe nyuma ya gavana uyu wakarasha kuga ati ni magutara ta atongoria ma Meru minister wa urimi mithikari nturi gutuika laingo ya Meru mucemanio ni wa marimba ntere ciarare uria urakinyitwe ni mutongoria wa nthi ino niwe William Ruto. Waziri wetu mithikari nturi ako pahali nilikuwa na Kibaki, kwa sababu kama kuna mtu amepigania Rais William Ruto Meru hii si mwingine ni Captain Mithikari Nturi. Bila mimi naomba tu vile mlinishukuma mkaniweka karibu na Ngor na mkaniinua nikawa kiongozi wa Meru ni waongozi. Hiyo heshima tupatie Captain Mithikari Nturi. Alaisi kerere kila mtu istumbu rights tukereva nini Meru itaribika. Mbere ya kithurano kithiru Gideon Kimathi ari muteteri umunene wa Kiraito Murungi na miorio yawe ya umundi riu ikionanagia ndwa inene gatakati ka gavana Kawira na atongoria mangi ma county ino. Kimathi kire micemanio mwanya ya gisiasa thirikari nindiru mbere yawe kweberia na kuthi gucua giti kia ubunge wa South Imenti na atetagira banene Kiraito Murungi na kumuringira ndebe nikenda ayukia giti kibindi gia kairi. Ari barabame ibari na taji aje na maguta butukuririkana ari barabari tune ota itare na mbio na ndi Kiraito Murungi na batwe twinde turagwire Thaa yetu no mwanka ithire na maguta kenda muyukani akija twithira twitaya. The same people bathiuruka bakiuga itwendirie mbasi twathuganagia bari na interest ya Meru at heart na ino ntumbazi turachokeria kairi ni atende bakuru bakuga negwire antu abethira besere burita mbasi nirachokerera ringire Kiraito rui no ntumbazi nirachokerera. Kimathi riu ariuga bwe na ashindirwe kithurano kithiru
na ati kwagagia mubunge wa Southimenti urioriku na namubete kanya arute wira wawe. Rugira mama thina batura Karen batura Rangata barura Muthaiga inau antu baba kwenda barabara mashinani batina thina na gavana antu baba kwenda ruji batina thina na gavana na bateana nusu milioni ka milioni antu baba kwenda sibitari ya public ro ndawa batina thina na gavana no kuona na bateana milioni ka nusu milioni. So in simple terms most of the elites no mwankaba accept and they move on. Woni ganta romba kura na ndachindo na ndetekirio ronchindire uraigwa ngetinda ko mumari munenkerete kanya itengugi igitara kinyankeja mburi antu ethira social contract yao nawe nitete boy na ndikinya kire county at the county level because Martin atutikanirio muchamane jogoro good as it was, beautiful as it was. Ne atemwaria kuma number 1 mwanko muthia gutura recognize governor na karinthe au. This is a duly elected governor. Igoro Governor Kawira akiaria mucemanio ni uyu naramenerie antu maria acindanaga namo kiri kithurano kithiru akiugaga ati nimo makumurugira thina Meru nikenda kubaragania utongoria wawe. Ni vizuri wajipange na waelewe ya kwamba Meru iko na kiongozi na kiongozi ni governor. Miario ino ya tongoria mama leu nionanitie kibuyu kingi kia ndua cia siasa na kwaramia rukuo rwa mpatho ciao ona nkuruki. Kaunti ni ya Meru iria itwirie ndua kuma kithurano kithiru. Hakiaria thokoni ya Nkondi kire unenkaniri wa fertilizer gavana wa Tharakanithi Muthomi Njuki na arumbite arimi gutumira wega mboreo migundani yao nikenda gutigira makona maciara mamega na mamengi nacokete aruta mukana kiri maria methagirwa na kamenyeria kwende fertilizer ino akiuragia antu maria matiandikithitie na thirikari ta arimi kwendikithia kiri mukondo wa kaire uria wiri ukwirigirwo kwambiriria mweri ututhiite nawe mukarigiti wa mbondi ya Serious Bairagwa na uretie asiasa Tharakanithi gutigana na kuringa siasa cia mwaka wa 2027 indi marumire montoma uthie na mbere. Kiri kiatho ya kunyagia fertilizer ntereche Tharaka muthenya kwa thokoni ya Nkondi kiatho kiragi utongoreretwe gavana wa kaunti ya Tharakanithi Muthomi Njuki. Subsidy kia thirikari kiri murio muno ita kwendia kathaka utithinirite ate fertilizer ya 2,500 no kuona mundu kunengera 3,000 kana 3,000 cia 500 ukende na karuwe muno kwa uga njoba bai kwa uga mbikira mbengo mbirenche ukegwete na mundu wa kurima tiga wocha fertilizer ndo na SMS tiga na nego kuteba ndo uga wocha SMS no ambire wocha fertilizer wale wocha ukathaikwa kuteba ndo ukabaika kudaika ndo tane kwa mundu mbaikara ya kudurana akotela wena kule ile mokala ya kudurana ona mundu kukuria. Kwa hivyo hata fertilizer ni namna hiyo. Ukaigwa utena wa kubira tiga wocha. Utikabiri ni muntu mbojera uje kunengere mbeja. Wacioka mubaya mukumenengere bo mukakindanira. Tigoro ina mugunda gitata. Oje ndimbona bara mugukira. Indi kaba kwire tokamenyaga utikawe mudomo ndiga tekwira atakwira. Njoki akiuria arimi kwigwa bareri ithokiri urimi bo mono kagitaga kambura inene kwirigirwa. Fiti ni uga ikethero mbura nene muno zaidi. Na kuringa bungu kwa kamwado tene kamberia tene inu mbura ya kurugwa are mudo komegwa mudo kamwado ko nyamuga kurugwa mbura ukete no ni mbura itagwa ya El Nino tigerera uri wali wecho ne gwa makona kumana ero na ura wali tikabane no itagwa ndundi ya mete tafadhali etera mbura ukakwambiria mweri we 10 tariki 15 kwambiria wito na mbere ino mbura kaura na this time ite mbura El Nino Bogu ubande itero kumenyerige na mbura ira nene kwa mbere togo mubande miti nundurira dutega muno akuna thina kubanda miti kuna thina na njoo uongezee miti sa ukileta mbegu za ingine pale hapa na pale wale vijana wako na miti tuure tunengera ndo madima kabande. Gavana wa ukabere wa Tharakanithi Mheshimiwa Bairagwa na Urankuru kino arugamirite mantu amakiri thirikari nene na ukuraguga na mwekora kwendie fertilizer no aditangwe no ndo fertilizer no ibati kumangiri mu kwanja owe wakwendia 3,000 okwedo wiete thirikari irinya beamwa fertilizer ndi mugondani twande into pega na ndo barakati gani kwanda kabo ibacerere
Bwana ni mbulero lero gakinya. Tariki gakinya bipito atikoro utemo ndote mwande. Na wana mtu ate andetemo gondwae, mwetia goturekitia ula. Toya mwandu beto. Ragwa akiuria karia bagutigiri bakoibabanire na ciaca cia mapema. Siasa. Toto ciaca na aringira bwambira bwambirire. Ondeni rasia. Uyo kwanza wataiza ndemwe. Kirikira nkenda kuria ntobadra kanithi. Wakati wa siasa haujafika. Wakati wa siasa hujafanya nini? Au wakati wa siasa haujafika. Mwisraeli utaniwera. Ola bwaone antu utaniwera kabisa. Wale kia weru enyu. Antu alabaka ya kuduranga ya akolatima. Kanada. Deputy Governor wa Thaa Nithi Mwashimo Wanyaga Muisraeli. Kanigi County, we are very much united. Twegendo yake. Kuma ora munene muno, nginyora munini. Na boteka makage bwa mtomwe, akialegena. Momelo kanamo, baraka kanamo, mara kanamo chuka ya mangombe, kanamo mtonde. Awe utetaoni ya mtu ankoma. Waziri thirikari-ini ya Thaa Nithi Mwashimo Muthini Karangi. Yaku okunyukia jukumu kwambita maromba akavona matendo na tongoria bonthe barukunja na baragwa bonthe baeba azimio tukaria watwira living no one behind ne munthe meri tiathire thanthatu ukariage munthe buretete maendeleo na muntu ari wa azimio na mutatari wa azimio buithe bugintu kimwe no tu county ya Thaa Nithi munthe tureariria kuthi mbere tutikwenda ucoka nyuma. Nkiripotera Weru TV kuma Nteto Tharaka Bito wa Paul Ogwakabi. Kuringana na utwiria wa Nteto kumakire thirikari ni ati kaunti ni ya Meru ntano cia ciari ni ciongerekete na gicunci gia 19 kirigana nacio ciana cia ciari kugwatia anda cia tene kongerekana gicunci kia 24 kumania na riu kaunti ya Meru ni gwatanite na World Harvest Center kubangania kambe ya kuraithiria mauntu mamani baria youth mekinyitie nikenda gutarwa njira mwanya cia kwirigiria na mauntu mama. Mutugikare na Rainabu. Kuringana na Njundika Wirora ni mubanganie wa njimbi vya Jamiru aruga mpumi chanto baraba kwenyangwa kiwendwa Jamiru daiji nege chunchege 16 kumakirigana antu 16 iba ukulukira sexual violence kana iba they are violated sexually na bobaraba kwenyangwa kiwendo bare kiringurano nege chunchege 36 kumakirigana. Out of 100%, anto 36 iba okulukira dhuluma ya antu barabena gwatanirwe kiwendo kideana banini barabare na yu kichunchi kyayo ne kya 20 nyakumakirigana. Meru county to block etwe 3 counties Pokot, Samburu na Narok. Meru e number 4 yena 24%. Na nyoke rio compare Samburu County na Meru even in terms of economy. Otomba kungwana ni Meru County na Samburu County. Kwa hivyo imantu very alarming. Mkoroki njunde aruga ntano ciare ciri na gicunji gia 19 kumakirigana Jamiru. Ekoro kana ntwaka 19 kumakiriana ibakulukirite FGM. Na kwena mathina ya maingira ye yanazia kana yethera ya gwatanite no kulukira mtumuka kugitwa pati umurungu ombere no umba kugwata complications after weko gitwa pati eu no lead to death na mono baba ingepe wata complications during giving birth kwa tuika utumba kuwata kwewa mwana meakironda ke atemwa ku expand bwena inya. Kwa hivyo during delivery ukoona mtu mwekoroyo na last mikire kukulukira through CS nonto after iko gitwa nyameu the cervix etumba ku expand kaire ni migambo era njunde arititendeithia bakugwatanite na kanisa ya World Harvest Nkubu bari na kampio tungata bamwiri ara mwingi jwithira jo kithimirwa mirimo mwanya kithimagwa blood pressure, blood sugar na aria ndawa chikuoneka bakaegwa bange bagategwa metho jao na kinyamanto jara jomba kuthaja umirite ya gender based violence no bombe kueleza
na bagatethwa akwena biodora ntabibi baraba ingi bateshita na ide beta kuigwa ro kugwa kwa hivyo ndaromba arume baumaire na kinya tomboys bakaumaira bakathikaira mantu jara ya yome bakamete bonka bakweni kaunta mathina ke report ira umire ya 2022 KDHIS Meru County tutena report ya antu arume ne nonto antu arume ba Meru inyake ethra kakuragwa atiomba ku report kwa hivyo ito inkori antu arume betu ba Meru ito ekio Meru kando o ripoti o akira wora wakana woro wa mtu nontote komba kueta atia ku ripoti mathina jaro kulukira kuma tauni-inĩ ya Nkubu gĩcigo mbunge kĩa Southiment nke reportera Nteto cia Weru rĩakwa rĩtwa nĩ Mũtungi Kare. Matongoretwe ni uria urathurirwe ta mukaririgitie umweru wa LSK rwangi rwa Tharakanithi Faith Japan ni mauritie rwangi rogambithania gucokia chuka koti ya kuthikiria magamba megi migunda makiuga koti iria ya ribo au kabere ni atecanirwe gukirikanaga gutina magamba ma migunda makwigana onture makuga teuma kurokini marombete thirikari gukinyaniria wirani wa gwaka koti ntere cia Kathwana. Samuel Gaishima Nino. Ikithurano gya atongoria baimbia bakiama kia mawakili LSK rongiro kaunti ya Tharakanithi kira kiruthiritwe kotini ya Chuka. Faith Japan Mutua noe ajukitie kanya kamukaririgite wa imbia kuma kiri ora aigitwe arigitenie ku kirimi Muturi noe Magdalene Nginambugua ajukia kia mwandiki munene Mureithi Kanampio atwika mwene mibango na kukigina kia ajukua Ida Maris Musiemi. Ni siku ambayo tunafurahi sana sisi wote hapa kama mawakili kwa sababu ni mwamko mwingine mpya. Ukiangalia ile timu tumechaguliwa nayo ni timu ya vijana, inakuonesha that we are progressive na tuko na utu ya kusaidia kila mtu katika Tharakanithi and its environs. Bariuga bakarutaniria wera bwega na mwingi. Ni watoto wenu, ndugu zenu na tunawahakikishia kwamba ukiwa na tabu yoyote ile, we njoo hapa kotini ama tutafuti huku kwenye ofisi zetu, hatutakosa kukusaidia. Hivi karibuni tutawaelezea ni wakati upi ama ni wiki gani ambayo tutakuwa tunafanya zile services za bure kwa watu wetu wa umma. Atongoria baba baimbia ibamukirite mataro kumakire baraba umagarukite. We have done our part. It is our time to exit and the best dancer knows when to exit the stage. The new leaders who have been elected overwhelmingly by the members focus on unity, dedication and service to the members and the colleagues who are practicing Chuka. Kithurano giki kijite mianka 8 nyuma ya kiamuthia kuruthwa mwankani wa 2015 kiutha tena watho bwa LSK burabugaga atongoria bathuragwe nyuma ya wakira mianka jiri. Mawakili ambao walikuwa wanafanya kazi hapa Chuka walikuwa wachache sana, lakini sasa tumepata mawakili wengi ambao wako na uwezo wa kuongoza pia. Ikagito waku ara urugamiri koti kana judiciary emeneretwe nuntu babura ya thamirie koti ya Minda kuma koti ya Chuka kuthi koti ya Meru. Ara ende mugambithania wa magamba mamenda ajaga koti nieno ya Chuka kiumia kimogaki kwa mweri. There's nothing substantial that can be able to be done in a week. It is not true as rumors be peddled that we have few matters or in Chuka there are lesser cases than other stations. Ende mukaririgite ujo wa imbia ariuga akathingatira ontobobo amwena wira nebo mugambithania munene wa tene David Maraga bawa koti muchi wa Kathwana. Hiyo swala la koti kuondolewa sasa ni na pile promise ambayo Mheshimiwa Chief Justice alikuwa amepeana ya kwamba koti mpya italetwa hapa. Ni jambo ambalo liko kwa agenda yetu ya kwanza, one of our top agendas, so that we follow this up because it's a promise and maybe unaweza pata yeye labda ni kusahau alisahau, wacha tutafuate na tusikie pia judiciary inataka namna gani ama kama tuelewe kama Chief Justice anatoa tu pronouncements ambazo they are just opinions, they are not some things that are said to be affected on. Kiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.
Kiri mucemanio wa bunge la wananchi uria uretete bamwe antu kumantura mwanya cia Gimbe South akuru manjuri ncheke antu akana nkinyagia mbeu imbithi ni mecite bamwe kuringanira meciria bamwe nikenda kwariria montu magitumi makonie gicigo kiu maria thira ni matigitwe nyuma kiuthie na mbere makionanagia koronta bunene mubunge wa John Paul Mwirigi na nkinyagia gavana Kawira Mwangaza riu ni mabeti atongoria mama mukana wantu ku 14 kumathikiria na kuthikiria matita mawega na kethirwa atiogu makarutha maandamano mwanka wa bicini cia Dennis Mugendi hari na Nteto nutariria Ukiro ijumweru ngwataniro ni mwe na kinyamugambo ijumwe tantigiri Julia akariba athirugaiti gicone kyo bunge kia Igembe South bakarite nthi bari atongeria basamburi cionthe na kuthithia bunge la wananchi kajukao kari batejaniriitwe kiwitine na mbere ni atongeria bare bathurire na wa mbere mu bunge John Paul Mwirigi ndio mu bunge la mwananchi egwatithanitie athiru yonthe ka imwe pastors bonde barea twina biashara bara bonde barea twina arimu twina andiko bathirikari na kimantu yara yonthe tukuani atiri batu itwinyeletwe athiru na itwinyeletwe mwanka tukaibwa ururu thai batu itukuria atiri tukaria kaji bathiru kabatu tutena right cio tethio kinya buriko kana buriko ndene ya athiru gaiti wandi muno erware oni bibetu ororo nkaria mwekoro ndalaithiria akasione kuyuka irwana ndege muciari omwekoro nkaibwa ororo ndalaithiria wandi Ithatu irware yukiretu ana ndene recruitment enjeshi no tewa twayukirwe kinyomwe nkauria batu ikaturiko nkauria John Paul kithani woko komandana na bayokwere ningia irware athiru ni mutarire kana ninge kwe bio batu ona ke batu tukaria kaji bathiru birabio omboto batu akarikogana isinya kana kamwe akire motethie nya tuthatu akatethie nya kamwe Mheshimiwa Yonto John Paul mbati na batu wengwa kurungama utwira ni ontonde besoni ya thiru yongweta yukwe kinya mwana omwe na bande besoni inge bakyoya wa na bathiru bongwa balalamika bauria kiuria bakaorwa atutekweri twaja ndebesoni ya thiru ende ngacia no wewe ngwa uwa ikyo kiuria kwenda kuria Mheshimiwa John Paul bwaretu ya barabara ero kuone kuma thiru stage mwanka witia mawa barabara unetayanirwe bwaretu atukenda witia mawa turomba njira ya itha na yetu yiyo na tontu yetu yiyo ikilomito itha tukanainya ko inkuromba thirikari ekuma yetongoretwe Mheshimiwa John Paul mwanka witakira isi wetu Ruto kitha bate mwira bura kugari antu bathiru iboteseka no ntu ibatere barabara yo antu ara tumbikio tumira betere uria manele tutumire manata no wita mawa bati kuri thirikari ya kaunti ya Meru tongerie ne Gavana Kawira Mwangaza na MC wao Josephat Bario nkauria inkuona mami wetu Kawira akithiulunka etethacia wandi wingi cionthe 45 no citethia lakini athiru batu tuwetera tutethio nya no tethio bo motebu turona na ito mweterete tukoria batu na ate tukari onto tutengia cio batu otebio turona Kawira Mwangaza itoribetu njuzi wengwa akiaria na kanyukawe akaua na kuthurite mbwao ya narimwe athiru kinyemwe utira kinya mantu ya barabara okiakulaithiria itukuona MCA kangoana nara mawa naraero itractor inobi kurethia twalaithiria chairman mwambi chairman karaero itractor gabi kurethia njirene kabako the other day begurwa mama araringirwo bithatu thai gabi njirene na batu athirure tutebiona lo iginya kimwe kenda tumenyaga ithine to imbi kayo consider school ya thiru primary ina another bus special anabutebia kureba kuona tikioro na ikyo bakua kumana ndi batekira kairi ibarikiti kumenya gukira ni gamba na kwali ringi bono kababali banenkirwe akiao batu pura tukwira atongerie betu barea ku respond mantu jara tu vera kana ja tu avera nyumentu ku 14 batu tukiaya na ubisine sio baswano na kwati ubisine twatumira kinya njire maandamano na bakeja kwithira bakiwa bakomba kurira ura barire jara yangi badi bawa bagatwika ndene thai kethre station abagaka abakongera anche tugatura twinthe
Kwena individuals bomba kwitha baitagira nene babererekana antu bathiru atukwenda utangaza ndi turamwe na itwatanirite aunja wa bonde na itukume haki cia turia tubwirite kuthithirwa na mutongeria na bwirite kwitha akimende twitari kundimandia haki cietu tutucokana nyuma turenda oswanjira tukayunite athiru ya iti kuma apa zone mwanka lower zone tundimandi into bya athiru tuyamwe. Dennis Mugendi, Weru TV, mushene jua athiru gaiti wandini athiru gaiti Gembe South County ya Meru. Gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja muthenya wa umuthi naruguritie marori ma kumenyera riera bamwe na ngari cia kuboria myanki na cia gukamata arwaru iri njira ya kwibanga kurigiria makondoria ma El Nino bamwe na mitino ingi iria inkiumira kaunti-ini ino. Anthony Kadhinya na rari mamburani mama gatoni mbisha yongwa. Kumbukeni kumwombea Gavana Sakaja na deputy wake. Gavana wa mujiojo munene wa Nairobi Johnson Sakaja muthenya wa mundi ni arugurite mubango wa thirikari yae kwibangania kethira gukaumira mpangano iku kuma na mbura nene ya El Nino ile kwirigirwa kwambiria kiri ntuku jijite akirugure mubango jo. Gavana Sakaja ni ithite thirikari yae nilikite kwandika imwana ngiri 3,500 kenda bethira bali mustari wa mbele kuthire mujiojo. Many people have been really worried about the preparations now that we're getting into the El Nino season. It coincides with our recruitment, which has been going on over time, of environmental officers and staff who are going to help us. And you've seen that we are hiring 3,500. We've already hired 2,500 young people today. They have been commissioned. Another 1,000 are coming in a few days. Gavana Sakaja akiuga thirikari yae nilikite kumenya ntere ile jinyagirwo ni mbura nene tamitaya mabanda na thirikari yae ikathamia antu kuma ntere ino kagitaka kagakinya. Sakaja akiuga bamba kathamilwe mathibitari na bangi maskuruni. Our team has mapped out, our mobility team together with the works team and disaster team, they have mapped out areas that are hotspots. There are very many. I can't list all of them, but we will give you the details in every sub-county. Areas which have been prone to flooding, areas where there have been landslides, and based on the pattern and the expected rainfall, and the meteorology department is going to brief us. In some of the areas, we'll have to evacuate people. Some people will have to move, from the areas where they're living, especially in the informal settlements. As we monitor, when it gets close to that very heavy rainfall, we'll move them either to churches, we'll move them to our halls, our social halls, and we'll have to feed them. Gavana ojo wa mujiojo Nairobi akelethega thirikari yae ikambira kuomura miako yonde ile yakitokola gutebaterie na ile kwiga kariba mujiojo thenani nene ya kuomokerwa kagita kala kuga kwina nyomba taino akwimagara mathandatu. So if you know yourself that what structure you've put it in the wrong place, it is easier ujitole mapema kabla situje tutoe, kwa sababu labda utaweza kunusuru vitu zako. We're not going to do any of that at night. Tutakutolea mchana waziwazi ili watu waone, because watu wamezoea impunity, kufanya vitu ambavyo haitakikani. Na bwamuthia Gavana Sakaja ni arutia kariba mujiojo Nairobi kwithirwa bali mustari wa mbele kile kwiga utheru. Ya mwisho pia tunahimiza watu wa Nairobi, please tuache kutupa takataka ovyo ovyo. The penalties for illegal dumping are going to be very high. You have seen right over here when we have done the flushing in this drainage. What has come out? It is plastic bottles, it is papers, it is trash that is put in the wrong place. These young people who we've gotten will be cleaning, we'll put skips in the right places in our markets, and we'll give Nairobians a schedule of when to bring out the garbage for it to be collected. Until that has been issued, please, let's be responsible with how we take care of the environment. Kuma muji munana Nairobi, Beta Anthony, rangi wa Kadhinya. Newega nontu wako na kanya kurumira nteto cietu cia muthenya wa umuthi riu inkwendere utuku umwega. Bitagwa Christine Wanjeru na monaniria wetu mathithio muthenya wa umuthi arai Maureen Kome.